ngadai ba salam ngalong ilisi ko anong style ba ngadai lu ba pe kung SDO ya ka mo subdivision kung komen baniyo bani kuno dia kani kapor buat na kata ka tunjuk ngi kadai hapeng ka jing kerki ba kadai lu hapeng ka lapan ong kadon ka SIR di kejumuan ngi kani kapor Nasong ide bannya ay problema di parlok dungi badan naga sengki SU kibala simkiai juga kamat kibala pentit lu yangi yaga ne ka jingja ba de kapetrik jong new benai baki ki polis baki officer na ko Assam kila one ban survey yaga surok kumangi sotro tidak si buat yang ni pi kamdon harta gajaka, na itu badan kila ayo kan ai, hengi ke statement, angin sotu, hagan nunggu kom bagi wan. Kaya ka bangi sotu syai kalau ba, ke jengwan jeki kedai ke bakat san, kamdon gunu rajin pentit, yangi ki badan apa nong stun, lani yaki sodas nong hangi, hagan ni kesnong nong maru. But ngasotu ba kung minong song kidon ni ka jing so sir lesi kidon jing so thut bagi wan kumta khamda pentit khamda so thu ai ka daw bagi wan ka jingwan jong hane kapor kadai ban ya panlong ya inquiry kai ka rukom bagi wan balai ki wan ngin sa wat pat na koi paki jaka lesi pentit ru sa DC jong kamrup ka dari mas mana? Ni macam nak perkat sedia. Lalu hati kita senang dijongi, ina perkat ba. Itu ikam baru untuk asal bila pun sedang belajar dalam ti. Andai mentapat sedang ban dulu kejat sarana jaga kejongi. Menpau yang tek bor jongkan. Di senang satu mentah nak kalian jongi kita senang. Noma nong orang nomolong nakapor ni dalam dunia teni para senong pan minggu nya koi buat kawai kalong yang nak kini kita senong ba ikwa ban le asal dari baru koi ikwa ban dia black dia mekalia de minggu dan kini fair nakwa pan pa punya mat joki kibriu jo sorka langi dei sorka jo karak ni sorka jo im ya tahu kata Dari nama tadi di Malang dia langsung separah. Aduh mentang, baru tahu senang midon ke dia Timur. Midon ke dia yang baru. Jadi ini kita tulis senang. Dengan dapat dokumen abang ngapain? Jadi para saudara kami badan hukum kan kementerian kajian terhadap itu. Oh ya ki bala simkia ini kam, bertemu Islam, apabila sentuh bah pada kelas midon ke di kabah khantam. Dengar masuk panglur pankan bahan mau tren nama masuk panglur bah kecilnya juga ya senang semarang. Hadir mengakun tak iui seorang semarang ngasmu bateli neri lak mi ingkar juga ya dom ngasmu panglur dia kena uang kumno uang kane kesenong kalau ibai hak serta Meghalaya balik menteri kesorok apa menteri Meghalaya ingin di mana kok serta Assam bantri di belakang toping hangan area ini uang serta senong jauh semarang. Kalau katno sin kilabu application siapa ya department dengan Meghalaya ngalong empat bilang ke pinga pendiri kadur sering yopi banwan ni kedua di office juga garun Meghalaya mo kata ke Asia ring malam itu bila tahu sia kata application nangar nginya senang lang ya kata ya bu application mo teh hadin pangayong bahkan niru ya percaya jul kan ban mental orang yo dia percaya kata ban om yang ngala om mental si wan di juga Meghalaya ban ya keren discuss jadi mat di pung berengkam mo Rigong yang kibdon for but nama rapi hak ke message bagai Islam nangamla dan berkat. Kalau kita pada diri pasti yo lihat kita yo berhak mau kita. Dan kalau yo dari wat mengaruh yo tim di for dari wajah jadmir dari belum dengan for nam tak jiba ini dia kedulang watnya cepat bat kau ikut samla kau di serta pedem dengan action yang kedua tanya ini ban rakyat mekubur hai kamera jong deputy chief minister ani chief minister ya dia jong ibi dan khamat katne ki ya jong khamtam ni border area ni ben poi khamploi development kambang ibi kan skem kane ki mati majap jong i pasti sosir magwan ini betul pun Assam pemerintah bor ala pos for
kunta ngi kum na song ni bahap na lang ti sektor ngapa simkhya bat ngapa ni telang bor pa ba kunju bor strik beri pen jaga jingmu galong des tang kata go ge ba cross lengbai ke noma ke sim jing namarom na pun ai anu sim ke dia mentah pat ke semua jungi kat sedang na bang jam sene sumberang normaling kata ke jing tmu jogi sumberang ban som survey hakri ga tuai trek ko gal hi ke bangan sungau dia de halor kene ga phang larakum ka sarkar ga jungi lani ga jilla ga jungi ga jilla makhliya ila barang ka lapum nu kunu de lam khamkloi khamtam ki department de lamata hakri ga pot kum malapun pau sodar jungi menta somrang pan kaput kanam ya kita ke surok ya ke jumpa jungi ni ko ai kita hi tang bangi dingin puak na asam kalau kuat menginang ni dikloi hidup mentar. Suatu bahaya kita. Yang kuat bahaya ni kasih ban kuat siti ban yuk development. Kata kena kita kuat jadi dan rei hidup mentar hingga suatu. Ban itu kiskor. Hadu ki ki like ki ayu bro ni shem nak po makhliahi nama makhliahi. But na kini ki south li kisno. Tang gawe gesur apa kita yang persyak baik. Bau asam. Kau boleh tu kerja terberai jadi ki south li kisno. Na kita don jimut ki don jisi teli jadi ki south li kisno. Nadu ka por ngi direct ka Assam kala baru hone kata goy ade ngi tele jiwi ki south li misno ko sa ju isar ba pha ke Assam lu ko to kusnan lu ko to por ngi direct ila wan misno so baru na ko ba sa ke sakala yo ade ki ji kom shikha ko sarkar bikla ni neko ni sabe kata bi goy bai ki sro ki develop phar ki pan poison ni sa ni ni hab sa shitom nihaya hastamente jadi jadi blok ini ya सरकार ini ya kan blok don nak hata ini ke dia ane go ya ko na to jure सरकार ini lara ka सरकार lene ko kis bapera per simpia ya ga dong time ini na tharai baga सरकार asam nurshu gona survey ini nurshu kon kra apo ke saudi kisno apo ke ga time ini daga bani ko na sa सरकार na ko man ke tujuh lepi ke sel bapera per tong de la mani ngiru ngene akira bapi bana tela ya ka kam ni dia kene ko we na ko ban ya ulang bapi tu mesem bapera per bar kunju are ki biro jo sarkar ko ban itu lang itu kma bana tela ya kam dia amra mano pasha ini ane datang ni trashno ane ma kisno la bapi de dia lagi jo lagi kya du ane amti mano Yin pen kenya gini ki baro ba ka Assam bat Meghalaya kila te na du menswa nambar ngai I ka surjong pat ba ngai I ka surjong kini ki paga do prasnam ki jongi ki yang ya terlibat ki ong ba nai development na ka Assam mi kwa na Meghalaya na so kuman ba bang yu so na ki ni south li kisno da ka sur da ka jing ya terli ki ong ba nai development na ko Assam but nai kita ki bro ki penbit misalnya Yung berpau yang kajing sukumen, su skam, su shrine, nomor ba, kum piki south di snom ki yang rangba, ban persyak, ya kata kajing pun juga asam ban warrak yang surong, hoi kemudian terfriend di isam lawan, ba, jin la dalong kum ki bril ki batelap, ba kilap dat pedang, ya kata ibu ban juga asam. Tini suku hang ni ba, kai ke bawah warrak jing ni ki pak ipak, nong sok nong haka hak. Di border area kadai lembah kecil flat juga Sarkar Meghalaya warna itu dibuatkan di surok di school di hospital bertiwi-tiwi kadai kita di bawah warna ya gaji rumah border area Sarkar klet no yang kita gaji perbi kejong pi ya di nong siong jong kajela kantang di wasong di basa hak di border area kata gaji perbi kuat kejong pi dari pidai pan fokus hal berbuat development karoi kapar hagi sinong nong kendong khatam hagi bodor dia lamar ba dei tang lang ba jong kani ka jing bom don jing bom don jong ta karoi kapar hagi bodor dia ka ba penlong ya ka asam ka bawan tur wan pro ya ka ya dibril tang pan yo flun ya ta ka jaka ka jungi ini kita bawa ke Papua atau Assam di nama makira jing jisya kita development pakai dia undai tangga juga Assam mulai kita menjaga Meghalaya kumpi school kumpi di PSC untuk kita sama makiru kendit ikuan lecture Assam
ni don kita kemudian bangsa kendit ke abala ni kesoka banyak perkat lem kita kalian kesini kamtam abang ni ni wan bayai habilenti surok jongki asam idon dan ketut abdan gejing gitu ni abang ikit kumit bang ikit tanya di marpa mardi ru ladon gejing tut dan gejai yang gitu ni adikan ni abang ikit tumuk harusam lele abang ikit ya no kadon gejing tut gejing up pelit habilenti surok jongki namar ba kadai ka surok jongki idam gejing susir abdan gejing ka sumarang tang maru tang kawai kisnang badan hak pedang andrai ki babon sine syadin igaro idang hak bometlia tang hne hak pedang ki bawan chu wa ban wan jong bet ciluk ne te ngiru ngimpa kan ba kesokar asam pakin wan ban rung bet hangne age sinong demi ngimpa dala leiru lada kesokar ne i ai na kanung no kala apte ka jing jongi pangin kiting em koisnya Jenda begitu mimpi sama besar. Tada dan gino kulit asam obat yang kali yang pi pun yang mengambil penting bermacam macam. Oh, nai lek dan bon, nai lek dan bon, nai lek jenhat iki pun yang ngalit kira mengalah abun beri bersahabat abun mengalit kira mengalah. Kalau tak mereka di penbiang ikut Islam kali di penbiang license banyak kali. Apa penting wan lagi wan menu seni dan menu ni cingkur mat tang sepun sordar ngelawan aksi ngelawannya dia mendai bab punya sepil di ban keli kumala yang pirambak mendai keli balik piwan seni wan sorbe latihan tak putih sordar putih jangan atau kesini yang ada sana nongster udah dikam untuk sana ton itu bisa respi kalau satu dia mendai ngalau sebut meeting ini sewan kalau pertama dia hadan kanu layami fiakran mendai buat pensiun kaan kita jom pikot yang ngang keren mo mangala alam bau yang ala bu yang seni ban kerja pi saya ni ban yang ala pi seni ane ki manga ban keren ni kulit lagi beri sarkar dong naga asam gawat mo kalau kita di tangtang buat pensiun bat dan kami ila bentuk saudara sepuluh dengan